जुवांच्या पहिल्या पत्रांतले वासाप। जर आम्ही देवाचे उपादेश पाळथाव तर हे वरवे आम्ही ताका वळखाथा म्हणून दृढ सांगेत। कोणी मनीस म्हाका देवाचे वळख आसा म्हूण सांगून ताचे उपादेश पाळिना जाल्यार तो एक फटकिरो। सताक तो परखे, पूण जो कोण उतराक फाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजाखी संपूर्णतेक पावला। हाचे वरवे आम्ही देवा सवेची येथाव म्हूण आमकां खात्री मेळटा। देखून आपूण देवा थंय जियेता म्हणटल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताचे जिणये बरी आसोंक जाय। मोगाच्यानो हांव तुमकां नवो उपादेश बरोवन धाडिना, बागार सुरवेर थावन तुमचे मुखार आसलो तो पोर्ण उपादेश। पोर्ण उपादेश म्हळ्यार तुमी सुरवेर थावन घेतलोलो तो संदेश। तरी हांव तुमकां बरोवन धाडटा तो उपादेश नवो म्हणयेत। तो ह्या अर्थान नवो, काळोख आखेर जावन खरो उजवाड येदोळस प्रकाशता जाल्ल्यान तो उपादेश खरेंच क्रिस्ता थंय स्पश्ट जाला। तुमचे थंय तो दिसून आयला। जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेषिता तो आनीकही काळोखांतच आसा। पूण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता। आपूण दांटोन पोडान म्हणले भिरांतच ताका ना। पूण आपल्या भावाचो द्वेष करता तो काळोखांत आसा, काळोखांतच तो चलता। काळोखान ताचे दोळे कुर्डे केल्यात। आपूण खंयसर वेता तें तो नेना। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। श्लोक सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्हासो प्रीतम संतोषो। सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया, सगळ्या संसारार सर्वेस्पराक गितां गाया। सर्वेस्पराक गितां गाया, ताच्या नावाचे स्तुती करा। श्लोक सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्हासो प्रीतम संतोषो। दिसान दीस ताचे थारान परगट करा। राष्ट्रामध्ये ताची महिमा वर्णया, सर्व लोकांक ताची ऐश्वर्या जाहीर करा। श्लोक सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्हासो प्रीतम संतोषो। सर्वेस्परानस रचलो सर्ग, ताचे मुखार आसात वडवीक आनी महिमा। ताच्या पवित्र स्थानांत पदवी आनी सोबाय। श्लोक सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्हासो प्रीतम संतोषो। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। मोइसेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो। देखून ताणे बाळकाक जेरुसालेमाक हाडलो। प्रथम जल्मल्लो हर एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय, अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक ताणे देवाक भेटोवंक जाय आसलो। त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फर्मायलेल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे ना जाल्यार 2 पारव्यां पिलां ताणे बलिदान भेटोवंक जाय आसले।
त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत येतालो. नितीवंत आनी देव भिरांतीचो मनीस तो. इस्रायेलाचे उदरगतीची तो वाट पळेवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयले करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्ले आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल तो देवाळाक आयलोलो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयलेल्या वेळार सिमियावन त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोंक दी, कित्याक तुजी बासावणी तुवें पाळली. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. सर्व परजा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अणभवार्थ्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायेलाची. सिमियावन बाळका विशयांत सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापूय विस्मीत जाली. तवळ सिमियावन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवयक मोरयेक ताणें म्हणलें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक धारीचे तालवारी बरी तुझें काळीज पापसितालें. हो बाळक इस्रायेलांत साबारांक पडोंक आनी साबारांक उठोंक कारण जातलो. हे वरवीं साबारांच्या अंतस्करणांतली गुठाची चिंतना भायर पडटली. देवाचे उतर हें, वाखाणणी तुका क्रिस्ता.